Hello guys, ndizera ko n'uyu munsi mumeze neza. Of course nsanzwe mbasanga mumeze neza kandi nacyo nka Storalong TV tuba tuyifuriza abakunzi bacu muri rusange. Okay, hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Shemame Pacific. This is a Storalong TV nkuko namaze kubivuga. Ikiganiro ni Storalong Sport. Uyu munsi biraza kuba bimeze neza cyane. Hanyuma uyu munsi mbazaniye diru yamaze kuba irangira, ni diru y'umusore witwa Brand Mbeumo kabisa no Munyakameroni. Ekipe ya Manchester United yamaze kuba imusinyisha amasezerano y'imyaka igera kuri 5. bamuguze amafaranga agera kuri miliyoni 65 z'amapound. Hanyuma bakavuga ko bashobora no gushyiraho add-ons za miliyoni zigera kuri 6 kabisa. Akavuga ko mu nyuma y'imyaka 5 bashobora kongeraho n'undi mwaka umwe. Hanyuma ngira ngo uyu musore abantu barabizi ko ekipe ya Manchester City yamushatse kuva ku kwezi kwa karindwi kwatangira. Ngira ngo abantu bariryuka ko bid ya mbere cyangwa se offer ya mbere batanze yari miliyoni 55 z'amapound. Hanyuma bagira gute, ekipe ya Brentford irazanga, bongera batanga indi bid ya kabiri ya miliyoni 62 n'ibihumbi 500 kabisa by'amapound. Hanyuma bagira gute, barongera barayanga. Uyu munsi batanze muri minsi ishize bari batanze bid ya cyangwa se offer ya miliyoni 65. Hanyuma baza kuba bazemera aterekaho umukono ku masezerano. Hari statistique nazo nshaka tuvugaho muri iki gitondo z'uyu musore witwa Brand Mbeumo ugiye muri ekipe ya Manchester United. Ese hari icyo azongera muri squad? Ni umusore rero ufite ubushobozi kubera ko umusore yakinaga muri ekipe ya Brentford. Ekipe ya Brentford ni ekipe ntabwo ikomeye cyane ugereranyije n'andi ma ekipe yo muri English Premier League. Amakipe nka za Manchester City, za Manchester United kawa nkuko namaze kubivuga, amakipe nka za Chelsea, amakipe nka za Arsenal ndetse n'andi, ntabwo ari ekipe ikomeye cyane. Rero kuba umukinnyi nk'uyu witwa Brand Mbeumo yaba dominant muri ekipe agashininga kurusha abandi, bimuhereza rero amahirwe yo kuba yajya mu yandi makipe akomeye. Hanyuma dore statistique ze uko zimeze. Rubango uyu musore witwa Brand Mbeumo yaje muri ekipe ya Brentford mu mwaka wa 2019. birumvikana ko amaze kuyikinira sezo zitari nkeya. Rubango mu mikino 242 yakiniye iyi ekipe ya Brentford yayitsindiye ibitego bigera kuri 70, atangana assist zigera kuri 51. Rubango yagize uruhare mu bitego 121 kuvagera muri ekipe ya Brentford. Current situation y'uyu mukinnyi, rubango muri last season cyangwa se muri sezo ishize, uyu mujene yatsindiye ekipe ya Brentford ibitego 20 mu mikino 38 and then itangamo na assist 7. Urumva ko ni umusore wagize uruhare rukomeye cyane kubera ko byahise binamugira umutop scorer wa 4 nyuma ya Erling Braut Haaland, nyuma ya Mohamed Salah ndetse na Ramsey Alexander Isaac wa Newcastle. Hanyuma rero umusore wakoze cyane, byamuhereje umusaruro kuba agiye muri ekipe nziza nk'ingiyi, ekipe ya Manchester United. Hanyuma ngira ngo abantu barabyumvise rero ko ni umusore ugiye kongera byinshi muri ekipe ya Manchester United, and then tukazareba ko umwaka utaha byibura yazagira gute ekipe ya Manchester United yaza myanya myiza. Kugeza kuri uyu munsi imaze gusinyisha abasore 3. ngira ngo basinyishije witwa Matheus Cunha, basinyisha n'uwitwa Diego Leon, ni umudefenseri kabisa. Akatureko Robin Amorim ndetse na Swadi muri rusange bazagera kuri byinshi muri uyu mwaka. This is Storalong TV, ikiganiro ni Storalong Sport. Nitwa Shemame Pacific. Ciao ciao.